Nirmala kenyam kanas dalan kontilian ka raisni ka Nuer online TV channel biya kamal kejen goasme te kon kaler mi jadid mi bukona ling mugoro de kona gor are ler kana me bana racha katin kon tilat karodi na tema wi mon ka kwi South Sudan ki ku me South Sudan ban tin dial tin kon tin chala de kirme yadit kana do bandan cha je condemn ke je wi mon bana jaling she wimon karwade many tin kontila South Sudanese tinte ka diaspora ke tintira wika South Sudan chicken kirmiyadi tikana condemn kel ke kum Uganda katadan and she involved ka je raiding tin kondilat karodian re wicha ka South Sudan ban leram ban jelin kel akan konon yamre ler kana me mi jirama jedit kan war online TV channel naga jeno jender subscribe kade notification be alder je twain komite ka ler mishi barayda shwa mala shube keje go rejen wo biya janyo kan asin ko ken en banawre ler kamen banali kajen kwasame South Sudan ni snitin content wi mon kelew ken juyen mon shikarodian janyal ka lugdien kamen chala da kirma yadit men chala da kirma yadit negda kane titieni ke ne ditu ani ke tore wikka South Sudan shit ka Nuer ke dor Nuer sha jallo ko namo chuin mon bakelew ka jan gwasame shi ka rodien nyokka me kai kenyal ka roini te shala da kirma yadit ni ka kor gwase dane shiwe me shi kirma yadi jala dan wone na chen we South Sudan chen be nyokka mulo jakor chaje go no point de kirma yadit ka roini kon la da kandial ka kaisni tela tok mitredian chuin mon choroja mo chaje kwen kirma yadit gorno be jangdo dien la tu kuam karoja danan chalat keje waram kel kanit konte la shemane shit kemente bolmel an cha kwanya la kore rode rame cha kwangwa waniga ko goro jenu be gudme be jelat la kore wika South Sudan chala no na mo e mu mishro dalot nyok noni kum Uganda re which ka South Sudan ba wa kel kete konte chalo go winmon shit kamale dane cha tan ka ron kin dangra widwal badak raja mo ke liu shala do chikir ma yadi te duer che jalat ko che ngote che jetol cha kulano jen che gat che kana kanasar ko lang ka lungashuk kan go dialen ko kien ta dana bogana ka je kar in yale kan kuma Uganda kel ana mo ke liu chala do mi jek mi sha konde mo ready mi jak kirma yadit ko de janan ka ICC gwada dana laram chi rek chajalat la janan katen amen bialinga jan gwasame NG Uganda tin content charum matre which ka South Sudan ko bi ka South Sudan dek watiken ke interest ni goal ke tete gor ken ke menyam ken wano ken yo ka kuja mo mi South Sudan chatere ko dar tel yo de ken ke nyok mendo dien la dung oil ka ke petroleum trewi ka South Sudan awa ku ga benefit tena long so namo kel mejak kum kirma yadit ko so kum kirma yadit kana kum Uganda ko bikan native mat ko bikan dakring machar bikan George re which kajuba kel ke de jandan en kul shonga je kel men kwala ngaje long gwasame men chala de long ka jen kwiji Uganda titi Uganda men gule kirma yadit support awa ko kor gwasmichu en Dr. Yang Machar wa jen guji Uganda jen wo mur Yang Machar mu wa wi kwam da talmal kene kum Uganda ko kum Uganda kwele ŋuan ke kwakran kontintere wika South Sudan kapal ka je kirma yadi den kule la kwer gwi ken no mur Yang Machar mu dero wi kwam detin kon je ken ke tin kut kan la benefit tin chicken economic can der tel ko kujamo can interest dien o be can border in can secure can o be can economic way dien be can jaka stable ke broader palpin ka kwelian ka kwakten content re which ka South Sudan especially ka Juba ko menen yena kwakten content cham kare wi ka Juba nung ka Uganda ba ka nangre wi ka Uganda biji Uganda be ke billion of dollars ka South Sudan be kan nyoko menang kan ka re wi dien en mo chikir ma yadit kan self ke ma yadit chikan gorno derang wok nyok
en Uganda ken ke mercenaries ke deni ti shirin ya lakan go bikaryang kanak ne to koken lakan wuje mo lakan a destabilize shi bikana yaran wuje mo ko bi kula benefit ten chekamen to Congo to Somalia wa kan go to kon la jakka jakatin ko bikan wi diala to bikan ko da ko bi yo bikan ka jek ala mitale win mitere ka kwane ka ala Congo ka gwade dan jen tekatin kurun diala ti la ka moy ka yo ku kan le nyin kem 23 so mishi M23 entame medan meche weche je kaf kachiji Congo je gujeno okay yi Uganda mugul kantere we gwasame chikan gul goro bika we bikana gang kan gul kan goro yo kana dav entere we ka Congo kujemo chwa kan dia chwa chu suspend Canadian Contilla East Africa Community Kendial all of them Uganda Kenya South Sudan Rwanda Kendial ki dial te cha ka wuch gwade dan e la kan ya gang tin karun dialati ko Canadian content kwa war prolong re week ka Congo chu goram nan te Congo chu kan dial chu wo ke chu dial den chu nyoko me ga je ka South Africa me cha ji kan kan ji Uganda Canadian content nong yo shu to jakan week ko be stable ajene dan ku ji Congo ku kan lo ke ja men tuok me cha ko wuj chike benre wuj ke Uganda chikaro nyoko berale ka ko doba ne nong de yo de kana je ka so now the only place dan de yo je tene South Sudan a chang bi ke liu bo jen gwa dan bi tin ko gor kana kwa ke gor kana kwan a jenen yene me shi kana shift from Congo to South Sudan nan kan me dial tin wo kana bung re South Sudan ke helicopter alo gui kan weakness nan te ke kirma ya dit ko bi kana use la advantage den na me ajen re ga dan tuok antam re which ka South Sudan ka jen gwasme enema karwada cha lugo juyen mondial ka doba dan en shikir ma yadi cha rishit kiti cha gari alekaja so ko kuje mo gure jeno de yen lerum de yen linga gwa ne to ŋuan ka dor tial men pon jane no kendial men wari men joro ko ken ji ko turia kendial chika berar ko lar kane o men chalar kirma yadit naga nagat ko ki gorno be South Sudan be nyoko me daga jaki bedel kor of course kirma yadit che kor je tung tok alamen do diena bialing shi kuma da koken ce kaji Kenya shi kala da no bi kan de dien bi kana jak ala de la police kan ba jak ka South Sudan of course ngai jen interest den mo ka lel ka South Sudan wo be te ka kwakto bu kan ko kan ji Kenya riudien to ŋuan ngai ke sure shwa guje notin kono banang re wiji mi ka ngane ke sure nyok ji Uganda den chane nang kare wi ka South Sudan ba ka sure kan dialati ka criminal organization kan konden chanang re wi ka South Sudan ko bi kan South Sudan bi kan odak no ku kan South Sudan ku kan le yar ku kan widin ku kan le jaka stable name kirma yadi yar ne South Sudan ko jen chadong kirma yadi che goro no jen beliu ko rwad goro jen o beliu ko 1,000 of people shangane Dr. John Grang da mabir me liu medan liu kane di kru di re hinyal amana din gwazam bi ngaj lia Dr. lia Dr. John Grang da mabir antama chanyo ko mlep ko je chala den go wude shal ke self kim wude shal ke me musebe ne jiram danen gul Dr. John Grang da mabir nek chawra je mo chajala da men war gane ke shig barar nyu de gwa en wo nek John Grang da mabir awa wude me jen wude shale musebe ne chalat bono ko kor gwade dan jiram dan gul kwar te ka Rwanda jene gula nak maybe Rwanda jen sabe gula to ka 1994 kana diala to awa jen la ka to ko is the one who orchestrate everything and of the country by jek by telmal jen point enemy chinede content dor chika pol ka gamara medan et dor chetere wini wal medan me che ngaje no na kane ken cho wecho je chu kep jen kula te kamal tan chu menta ma Rwanda jen mo goren jen wodi yen ngajon wude men tama gor ka ICC wude shalka me Museveni nyok nek move kiir bone ka ta dan te je ko jete ka pal point eno be ICC chop telaram ngeje ka ta dan en let chengaro den ga jentame gwaye jen le dana goro no de nywa ye kel mi jiram jidit kan war online TV channel goro jen wo jen deri je nywa ka nasen ko ken men do den le ra jakwa seme ta danen Nuer online TV channel gaje Nuer online TV channel charge mo ke warning I don't know who report Nuer online TV channel Nuer online TV channel la de le rika thoknath so ke policy dung YouTube man talkten so can be can channel be can suspend by April 2 2025 me dio je chi don nin diok kini row so we can channel we can suspend
kinin ŋuan. So and suspension show be channel baje in full, but I will still operate bangulada, but shebehen baje with YouTube monetization policy ko charge report net content la jang kana tan weren content location ala menu kana content kon ko create gwasame kana chicken kaling ko yodana thoknath. So jandana go rede nyoga yekel ani ban le jegum de dien biatemal. Bye bye.